بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. masih kita niuha kitab sin Imam Abu Syuja' Hamatan al-Ghayah wa Taqrib. Miabot na kita niyo pabab al-istinja. Ka natunin hukuman sin al-istinja. Bihaun sugpat ganap ababini adab qada'il hajah, adabul istinja, mga adab pangadatan marayaw bang kita mag-istinja. Ini bang kita mag number 1, iban mag number 2. Unin mga hinang marayaw. Tamam? Nah. Laung sin Imam Abu Syuja' يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. نعم. منمنا يجتنب. ما معنى يجتنب؟ لا يؤني، تنكسني. استقبال القبلة إن هم رب قبلة، يستقبل هم رب سياب قبلة. واستدبارها إبن تميكد، يستقبل يستدبر، إن opposite-nya. Tangkisannya in humarap pa qibla, lumayo siya. Dain haamu in pagharap pa qibla, atawakan pagtaykod dain ha qibla fi sahara, bang siya hasahara. In sahara, in hatis in sahara, hapantayan, desert, ha? Pantay pawa ng simpakado, paslangan. Nah, panagnaan adab mangkaw magistinja ang pakaw hapantayan ka to ha mga pu, dito kita ha mga hingad dakat wayroon haot mo iban sin qibla in kari asali pianglangan sin syara mangihi kaw atau mangjamban kaw harap kaw pa pakibla pianglangan banging kaunan mo hawno hatampat wayroon tampan mo iban sin qibla. Sin ha mga desert kaw, ha mga ariba way mga kahuyway kataan, open ba siya paunahan pianglangan maita sawabin qibla tampat malaggo mahalga di laggo sin syara di manjari amu in laung ta hinaun mo labay ring ha pagistinja sababin tao bang niya bang siya nangihi at tawakan ng jamban tudyo niya patampat liya laggo sin Tuhan unin hinang niya sa kaula-ula biya Dios niya, biya niya ragbos Dios ta, biya niya mo yung hiyal kaan hiyali pulo niya kandad tupiyang langan, tamam, kandad tupiyang langan. Laki Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح من كان أبو أيوب الأنصاري انسبس رسول الله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها.
idza ataitumul gha'it fala tastaqbilul qiblah. Apabila kamu maun patampat amuin pagjajambanan, pag tutuloyan niyo sin hajat niyo, la tastaqbilul qiblah, ayaw kamu humarap pa qibla. Wala tastadbiruha, damikyan ayaw raysab niyo taykuri, walakin syarriqu aw gharribu, sumagawa pasadlupan atau akan pasuwangan. Artinya tikmasun mo maripakid, kawa mo pakid, palawa atau akan patuo. Ada punin tujuhun mo sin aurat mo, sin wayruun haut mo, iwan sin qibla, diretsuhun mo siya sa kaula-ula. Hiyali puno mo, iwan hina mo, intampat liaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda naman kita magsambay ng harap tapakain, pakibla. Naman ko magqada haja mo, amuin long ta. Kung ano. Nalang mo biya din nin, awli sab hadith, dahin kan Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, waktu siya si makat pataas bayan, pinakaunawayron biya mga atok, sin kabayan, ang waktu biya ukabin. Pagsakat niya pataas kita niya habay sin inaun niya, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hi Maymuna, kita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyatay kuran nin qibla, biad din yan to imbay ta dahin diri hi papa harap di day sabpa patay kuran. Long sin Abdullah ibn Umar, kita ko lang ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiyatay kuran nin qibla. Naam, dahin di long sin mga ulama. Naam, in hadith sin Abdullah ibn Umar, amin kita niya tiyatay kuran, in yadto apabila kau hatampat muad liqada'il haja, artinya yaong kau hatampat biutang tuod pag na number 1 iwan pag na number 2 sila mga zaman biya un si alta, tamam, bang kau yaon hatampat amuin biutang tuod pagjajambanan, naam, pagubos aun taming mo, iban sin qibla, fala ba's, wayrun sa'nya. Tamam? Yung pagyanon day di amuin haram, di hipapaharap, bangkaw ha, no. Adese, amin wayruun haut mo. Sa bangkaw yaon hatampat, biutang tuod, pagjajambanan, di si mga siar bihaon, atawa aun haut mo satir, fala ba'sa bidhalik, wayruun sa'nya. Amwad yung pagyanon sin hadith sin Abdullah ibn Umar, kita kun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atampat nagkaqada hajat yatay kuran niya in qibla. Nah, sumakawa laong sin mga ulama, bang aun satir mo, amun satir, kaya tanyo rin satir, amuin biya tampan mo yan to. Subay in tampan mo, di na siya maba daing thulutha dhira'. Di na siya maba daing haamuin thulutha dhira'. In thuluth dhira', thulutha dhira', in hangka dhira' harap mari, kadto harap mari. Subay siya di na maba daing haamuin 2/3 sin dhira'. Maunin haba niya, in 2/3 niya mga bihan. Apila metro cube, apila centimeter cube dan. Naam. Subay in tampan muri na siya maba daing ha, duang kabahagi sin dhira'. Ati niya mga kulang maglabi tunga metro. Yan. Aun haut mo. Bang siya miya ba daing ha, tunga metro. In tampan mo, amuin hakadar, takita anin aurat mo, ang kaulimingkod. Sa batas, ang mga bihan. Miya ba mga bihan da, di tayo mo. Bistahon da, biya da kau ha pantayan.
Subay siya di maba, inha ilanjang-lanjang niya, pagkain. Di siya maba dahil ha, amin tunga metro kulang maglabi. Tama? Na, pagubos, subay ikaw makasuok harap maun pa amoy tampan biyutang mo. Long si mga ulama, di na kau makalawak dahil ha thalathatu azro'. Dahil ha tu, ikadto ta metro. Inhang kadira' bihan. Di kau makalawak dahil ha tu metro. At inalong tamoy nin tampan mo. Bang bihan dahil suok mo, okay ra. May saan niya. Sa abang kau nakalawak na rin kanya, 2 metro na yung layo mo, 3 azro'. At tawakan limiyo na. Di na tayo maunsin siya. Naman ko mga CR, mas ukda sa ulisan. Long time CR, may bawal mo bihan. Harap madto pa kibla. Harap madto pa kibla. Naun siya ni sabden di kuan uno ba ini? Ding-ding mo. Nabang isuok mo pa ring-ding mo. Di na kau lumawak na yung hato metro, way nung nasaan niya. Tamam? Sa bang kau limayo na ring habiyutang mo tampat yaun. Amoy biyutang mo tampan. Ibansin, qibla, nakalayo na kau 3 azro'. Nung si mga ulama, di man siya. Sabab, bukun na tampan yung bihato. Sabab, kikita na kumalayo na kau to. Tamam? Idan, pilain haba sin satir, thulutha zira'. Kulang maglabi 2/3 zira'. Kulang maglabi tunga metro. Pilain subay lawak mo rin ha, tampan biyutang mo. 3 azro' 2 zira'. Atin na 3 meters kulang maglabi. Tamam? 2/3 din mo ini in lawak 3 azro'. Naam. Sa misan bihat to. Isan ko yun Hawaii. Ang ko magbangon CR mo. Asubon mo yung kibla bang harap pa kayo. Harap pa kayo ng kibla. Lang sinta harap man. Naman ko magbutang simbawol mo kung harap pa kibla. San siya okay na lang ta. Kuanon mo adjust mo. Kiringon mo maripakid. To maripahan si pa kasupaya kauri. Amin makaharap mo. Sababin tampat kibla. Tampat mulya. Tamam? Bukun kau yung ko habawol na mumukot harap mo rin sa madto pa. Tamam? Mafhum? طيب. لونيا ويجتنب استقبال القبلة مفهوم من استقبال واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد الله أكبر نعم يجتنب تنكسنيا tumangkis siya ding hawno al-bawla wal gha'it mangihi iban mangjamban fil ma'ir rakid hatubig arakid amuin kimakayong di magdakan di maganod ma'rakid in pagtang kaya tanyo rin tubig kimakayong amin niya na titipon-tipon. Pag-ubos, arakid, la yajri, di siya magdakan, di siya mag-anod ba? Aun saan mga tubig bihan? Yung mga tubig buwal, gumawa siya bihan. Aun saan natitipon-tipon bihan? Pag-ubos bukon siya, di siya mag-anod. Bukon ba siya sapa, tarin di niya, buhikin niya, magdakan, mag-anod. Aun yan sapa, na kuwan siya, stagnant lang silang galis. Di makayong, di magdakan, di mag-anod. Yaon na. Kunin hukuman niya. Di siya manjari, diyang langan sin siya. In manghi siya, yatawakan mangjamban siya rin doon. Nabiluwa na. Naam. Apabila in kaunan sin tubig, tiyo-tiyo. Sabab bangin tubig, tiyo-tiyo. Di siya mabot. Ding hakullata namin nasabutan nyo. Amuin 2 baril. Nang siya kudanan sin najis, may nang na najis magtul. O pas na dyan tubig. Di na mapakay. Bangin tubig mataod. Sa di magdakan. Na ang pakaw nang hidayin doon. Nakalungyan.
di day sab mapakay maupasin tubig. Sabab yang pianglangan sin syara in mangihi kau atau mangjamban kau hatubig amuin kimakayo di siya mag anod iban di siya magdaa. Kana nasabut hadith sahih Muslim naha Rasulullah an yubala fil ma'ir rakid. Naha Rasulullah an yubala fil ma'ir rakid. Pianglangan sin Rasulullah in mangihi dain doon hatubig kimakayong di siya magano. Na abang pianglangan in mangihi in mangjamban labi aula. Tamam? Na. ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة. وتحت الشجرة المثمرة. Demikian pianglangan tahat hasawm ababa الشجرة kahoy المثمرة nagbubunga. Kahoy namunga mangihi kau hasawm niya. Pianglangan sin syara. Lang mumaytad to pianglangan. In sabab kan siya pianglangan muna hipag ayad ta habungang kahoy amuin di siya lumumi. Sabab bangkaw hinang mo pag-ihian insawm kahoy ang panamumunga paghug sin bungang kahoy maun sin mga mangga tambis makadiritso patam mo yung pag-ihian mo atau pagjajambanan mo unin jumato mahu kalumian kanajisan. Sabab yan pianglangan sin agama Islam inamuin mangihi kau rin doon. Tamam? Na malaingkan mang sopa mamaapiki kau mimbi mga way natud kakwanan mo. Mas mama kaminsan da. Way runda sa ni bang manlanwan mo. Gus magtuloy. Jayid man panglanwan mo. Sababing tao bang amuin mahug mo ni mga mangga patambis patampat pag-ihian mo na way namut. Gunulong na magkaunay ihisani kwan long niya. Yaw na rin doon long niya. Mabahunan. Naway na. Upas na sa dyan. Yan mo yung bukang kahoy. Na ang kanda, tahta syajara al-muthmira. Ma ma'na al-muthmira? Namumunga. Amuin namumunga. Aba singkato ini o mabunga mangga. Na. Namang aon din doon ang mga kid-kid. Kanyo. Ang kakitaan ko rin doon mamangjamban mangkwanakid mamangga. Naway na. Masyal siya magtuloy. Tirahon na siya siniskupita rin doon. Magpipakad na siya mangga. Mayroon na rin di kanyo. Mayra, mga sawm ko ano mayra? Alhamdulillah. Na. Atawakan mga lara, bukun sa jamang mangga, malara, ihiam mo yung kid-kid sila rabihan. Naway, bang paghug sila ramon, may mood. Pagpusa mo sila ra, bukun nalaray man ang kananaman mo. Tamam? Abu Bakar? Wa fi at-tariq iban hadan. Dan lalabayan sintaw. Dan pag-istambayan sintaw. Di man jari. Sabab pianglangan sinakam Islam iban makapuhi nga kau hataw. Makapuhi nga kau hataw. Paglalabayan sintaw yung ko pag-ihian mo isam. Pangak na. Abi sin paghinangon sin ka bangsa takay banan. Yon ang mga paradahan kuan yon. Hindi ko mang limano na. Pag-ihian day nung nakid. Kan sentaw bang maglabay ng buo pangak. Pagsabot bangsa ta. Pakingan sin bangsa ta. Nang kanda magkapil kita ha, kasusihan. Doon kita magkapil. Nakahunalan kita niyo, kita rukalan sabab sing kudan kita niyo. Mang kita kudanan subay magpinda ka bukun kita magdapit sinamuin kasaan ta. Magpaligad hakalawungan bukun marayaw. Bubakar, magpaligad kita subay hakasakundalan. Bukun ha kabatalan. Na, in paglalabayan sin tao, di man jari. Sabab makapuhi nga kau,
makakuan ka kay wala na mga tampat kay di mo nakalawayan yaw din najis katan di mo na kingatan mangkaupat o palawa aun long ni has kublan ka unon has yan anal mo mabunal has do kay itu najis Allahu akbar lalawayan sila ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith ittaqu al-la'anain unsa to hadith ittaqu al-la'anain قالوا وما اللعانان يا رسول الله هل إني لون رسول صلى الله عليه وسلم إن دو من لعنتك كنيو من داه لعنت كنيو ونو يدو نعم الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم نعم ننتأو من هي سهل لبيان سنتو لعنة سيا تعاو لون سمانو سيا ممان نagkangi ilong ng jajaban na hindi mangman long niya kudanan busong inamun tao na nakita mo yan to ko sa abo ko makaunduyan kiwi na sa dyan makuan mo sabsin sukna sin tao rin maamban nagpudan na kayo kandayo kayo kutud mang dahilaan at parin hawabaran na pila minit na ang tagisan wa fi at-tariq wa fi adh-dhill adh-dhill kaya nyo rin adh-dhill in dhill lambong atawakan sindong pagsisindong-sindungan sin tao unsa na may mga tampat biha na may mga pagkukuan-kuanan sin tao paghali-halihan pa sa long na takalambong taka sindong-sindong na hindi doon kita lang na maglingkod-lingkod ingkay na magdawi ang mga carpet nila maghanig din do mag-inom-inom tea dabang kadton mo jambanan mo kay paghanig sin tao bihan duway ng kikawakan niya la hawla wala quwwata illa billah makam sani namoy tabi ada kumanya ni najis si mga sapi maig mo mayroong baho mamati mukas na dabang najis manus siya Allahu akbar tamam wa fi at-tariq wa fi adh-dhill tawakan mga pagsisindong-sindongan wa thuqub ma ma'na thuqub thuqub lungag thuqub mo imbi mga lungag na lungag uno yan thuqub mga pagbabayan si mga uno-uno na pagbabayan si mga has aun sana maglungag pa sa atau pagbabayan si mga lawta kakang uno pa mamanjari mo kuan mga kalajangking may mga sanam ni mo manjari kadtun ihian mo tudjuhon mo sinihi mo bihan lungag dalong mo bihan ang mga kilko ano manjari sabab makapuhinga ko bisan isab mga has di mo manjari puhinga tamam na may tadto sabab arak kala malumos yung halaom malumos sinami makakang yung halaom maihian mo na atawakan katabunan sabab kadyambanan mo katabunan din doon na pasandong ako ikaw katabunan ko si malupa biya din yung parasahan ang kanda ayaw di man jariin biya tupyang langan sinaa may Islam na marakala mahinang sabab puhingaon mo na puhingaon ka isam puhingaon ko isam na bausun man kau sinhasang pati undok na nagmulak ka نعم إذن وفي الطريق والظل والثقب مفهوم من mga kalimat ini الثقب نعم ولا يتكلم على البول والغائط ولا يتكلم على البول والغائط demikian dengan mga adab ayaw magbisara hinabuhan على البول nangihi wal ghaid iban nang jajamban hinabuhan nangingihi iban sin nang jajamban hinabuhan sabang naubos na mayroon na saan niya ang iyong ko nangingihi kung ko magbisarahan isambag ko si mga teek hello yan na masok na ko nangingihi yang ko nang kaya na mang jajamban yung magkukulbihan iwan singkuan bukunin adat marayaw pianglangan sinaka may Islam kung kita simingo na mamilikan yaw pakita sana mga TV yan mamilikan yaw nagbabasa newspaper hatas bawol yan ano ko na tumarayaw adat sinta ko na tumarayaw
in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. Ayaw mangjamban induang katao pag sakali magbisara karware do magmeeting ng jajamban nang ihi inallahu ta'ala kabungsihan ni bihanto. Sandungan niya kung magchat mag-text yang kung nagjajamban kabungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang bihanto. Naam. Sabi mangjamban sabi ikaw masapat, maus. Kung ko magtalay-talay rin doon. Kung ko matug hamaraul. Yung langan. Dapat bukon yung malano. Kaya ko magtuloy humwa. Naam. Hawno na. ولا يتكلم على البول والغائط ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. Iban ayaw siya humarap pasuka syams wal qamar. Naam, iban pabulan. Kung siya humarap pasuka, tujuhon niya to din suka. Iban bulan, mga ukabin mga kuan mo yang kikita mo yan, bulan na tujuhon mo tuod. Wala yastadbiruhuma, iban ayaw niya taykuran karwa. Magawain inilaw si mga ulama in mu'tamad karahatul istiqbal duna al-istidbar. In mu'tamad imbis sa makusog ha madhab yang langan sadyain humarap ka pa sa amun tudjuhon mo tudin sukay ban simbulan ada punin taykuran mo mayroon na sa akin. Tamam? Naam. Ang kanda inini mga adab. Ayon na to kalupahan. Aun pa mga adab kay nang wala mga nagkasabot. Kasi mga adab bang kau sumud palawm sinsiar unin paunahon ta lawa ang pakaw imian bismillah Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Unin hati niya, ya Allah, sabon nato rin ako magpatilibon kay mo, daing ha khubuth, daing ha syaitan usog, wal khaba'ith, iban syaitan babae yamin mangjijilak ka di ko pagkakitaan. Tamam? Mangkaw humwa, mamungkaw ghufranak, atin niya kaampunan mo ya Allah, kaampunan mo ya Allah. Alhamdulillahilladzi adhhaba anni al-adha wa afani. Kataan puji patuhan amuin nag-ig sin lummi iban mudarat habaran sa lummi bang iniling umwa binang sakit ikamatay si manus ang kanda inhipamung mo alhamdulillahilladzi adhhaba nagpaig anni daing kaku al-adha inka lummi iban ikamudarat wa afani iban sialamat niya sa pamusugpatan. Alhamdulillahilladzi athaqani ladzatah. Kataan puji patuhan amu in piana namnya kaku in lanab sin sahat marayaw. Allah bang gumuwa na kana naman mura kumanin lanab sin parasan. Alhamdulillah. Sukses lang sin kayo man. Kana naman min dayaw parasan. Sa ibang kaumun iihi na tatambul pen siya mataon pa ka mo naglalain. Magus maka number 1 na kau kana naman min dayaw parasan. Kanda mamung kau alhamdulillahilladzi adhaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatah. Iwan pia tatap niya rin di kaku in kusog wa dafa'a anni adha. Iwan pia layo din kaku in lummi iwan kamudahan. Kawaun nyo in dua ayan. Yan rin di kitab in dua ayan kay riwayat si Imam At-Tirmidhi. Mangkau salamun sintaw yung kolom siyan yang ko nagjajamban. Naam. Bangkaw yung salamun yung ko nagjajamban ayaw ko sumambang. Kung ko namumukot. Waalaikumsalam na lanjal kamo. Kung naam, halong pangatayan mo na sadya sa bahon mo. Halong pangatayan mo sa bahon mo.
Sa pag-ubos man ito mag-CR, pamusya sa bakon, alhamdulillah, wa alaikumussalam, warahmatullah. Nahan pamusya hinduan, mang kolom sin si adi man jari magbisara. Kada hinduan talom sin bahay. Ang mga kolom CR, kukuon ko yan sin anak, mama, ang bisita mo, kukuon mo sa jabihan. Pahatihon mo sin yaon ko halom sin CR. At tawakan mga imigham ka, kukuon ko magbisara. Kaya ba na magkalang pahalong batas, bawal yun ng jamba na, kung yung pangadatan marayang. Nang kanda, suway kita among inlong tabihan, maayad sin mga bihad na mataod pa mga pangadatan ang pakaywanan wala na ito nagkasabot sumakawa insya Allah subhanahu wa ta'ala yung kamatauran na sabot na nyo na murah-murahan patugtungan tanyo rin doon balikyad tulumatun na kita nyo panawakidul wudu makabatal hail iban sin mga arkan niya insya Allah ta'ala wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.